على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا واسبينا وملاذنا ومولانا محمد. Untuk kedang ceramah kompetisi tingkat sinandong berdarah-darah bertilek salam kadua corak basorak sakuliling amalan araja tahari. Mula di apa teh salah boy mga kenan tinggal raw mga nibi tinggal kurang rupiah mga rampung lapis pelapis tilapan dan atau dengan araja tahari. Sakajabay anak-anak saya ngaruh di baca kayu bulu cedot anak barang-barang siapa kau mupiak siapa wali bawari siapa ibu bapak po molo-molo setina untung metati lain metati lapai. Betul. Tatu ai meti meta ya batia di kampung raminga tidak babar panggelang balik kabing dagang mano eti ang soda berkaturunan tilai tilafai umur da panjang arah seki murah. Molo di saya. Kami nase gangai kau kurang bak padang bal-bak betira kiam batinja lagi alete tiak balok kedang-kedang dalat molo wawa da alinon bano. Molo ere masuk-masuk ne mangina pade padang-padang balati tarine awalai melang koda pet digigai balak cara pet yakub asin molo dian tuni di suat mando dituntungan matot. Salah ne pihak bangkeda sipun pihak tinggal perkara jauh bangin apa ne padang-padang malah sitarin ne alai ingangai kau atas tiba urus ingai cira anak kau di mafata pandah pian sama me ulu sedang sakit ne paruntungan ibarat ini si telo si uji lai kau ada re ulu bantu tepayan anak bano tepayan labu lama lentang siduk dai paguno tapayan tamunta kau ne Tuhan Rabbal Alamin ya lega sau ne bano terdiri Adam te unen-unen jodoh ne Hawa berkembang bano. Kita turunan Adam malah pintu Rasulullah mengembang kembang isi alam jodoh berjodoh hamba Allah. Nyahan nabi ta bahadis ne berumah tangga melurun ne sehingga malah pintal po pahalo ne. Tajali silale gerak tajali mimpi ale angan pakat terus sebelah pihak bangak bahapa pemandangan. Tajali mimpi ale angan tapu meriah sebelah tapi bangak bahapa pemandangan molo hukum padan tinggal mengiring. Atau patok renung pikiran menabur-nabur sandok kurang batu batang ke mimpi angan pulau second enak siarau. Menabur-nabur sandok kurang balasitan mau setari pulau second enak siarau sesinda untung tapadai. Sebab aturan tu kayak bandok unin-unin cek sandok kurang adalah mengambil mandok ibarat balaya lentu kami ulau. Elau tunggu beta sakit di barai lain nama di kandung bandung di gampek wali waris membatingan inang erek om waris kajabai ada amin. Depun tertib depun majelis PL parangai sini samin. Alam taran tangga sabatang sigera turun tumurun inang ede pilang sabatang sakajabai au sarumpun. Sigera turun tumurun na angin sigera turun tumurun dan kemterlok na sanggaw na batin man tipuha. Ang apale sa ayo pulu sama sabo menyusun ibarat telah dalek rumpun bulu tajak salusuk ale elef-elef. Tuh. Dinama nenek mama hukum adat wali waris luak jero galek sabarang-barang posingan wolu rampek pihak lapan kaum ada malek kerabat. Tuh. Cima tu adi mulyokan cima urah di ale pihak juga cara yang akan maruni pihak TK. Kesamaan doang banyak menorang gomba main bak tulangan anggamulal waktu no beri induk tendangan. Malah dalam setahun dua ada rasul jauh kororep malah jatuh ibu bapa bangan nebi itulah dadurep. Anak silapa esau buadat ni setahun dua agak pandai masih batu mulai dia tunggak tua. Sehingga sama doa anak silapa yang ada berat dan jasa talang kai ceta dogura be lupa silapa yang melakai tubangan pek baru salah saya. Malah talang kai tinggal rafi lam dua lewat tiba berhimpun teru talang kai alat-alat sepu manapit ujung depun. Marah pulai raja sehari sama-sama tambah bersanding pagi-pagi bertaubat satu mengiring. Saring tapes menganding-anding ada lima gua padon saya haram taubat lada pagi-pagi itu ni berbiasa. Dengan zaman doa nak silapa itu ni lidah-lidahan depun ni di bahaya perani ni mek palawat. Dai manupang singa menuk mengani dengan kurang budi baton ni rai diaro. Sadot we melebel dai nya hiau ti betomot di kuasa dengan kayo padi jauh angga omulio pada pengaduan. Di mangereng raja sehari hukum adat wali waris kabar kabar sakajap mediami. Tahap-tahap ditanam taluk belah-belah tanam dipilih benah kau ide-ide bab albatot morai kuning bab itu. Morai tende di tukar di ende besar balal ahat batin di bal biring dolap jalan. Amanaan aliman mangan amanaan nomor melak samantaro mama almangan tuba tahu mama menok dela. Mana namanya ramen Tuhan ibu bapa mangalenga itaron itu ne paruntungan tarifat tatarin supaya tak. Yang ngasih lain masuk pemuda ngasih lah kayak masuk PKK baru ditahan olahraga asal mang matuluk kita balangkan. Yo maghrib kita surau dai pak japim pegang setan di halip putih membang surau dai pak di rupa pergaulan.
Sila ay mga tiyan basan, sila ay mahabit ang gutan niya sawali. Alik lamatan, bantang mangikip, taruk-taruk. Aparat sa mudian tiyan malaya, sa mudipi ang sila ay may panutan tentu sila pa ay may malindi. Sila pa ay may malindi, sila pilay, para dapat o samantaro. Apol po rin, tansilaban, magkaradyo. At di po musim kumasa, apay wa pagin-bagin ang sila ay may dapat tentu sila pa ay manasaya din. At di po musim kumasa, turo apay wa pagin-bagin. Kita tembak Cina. Kita turun bertahun na pala. Tapi ahit kapan usara ko mga pantubon balila na bulo ho pinta. Adi mahaya man sa tubon ko la ngaw ni panta ngalabi api-api tahun namin ay mat gatit kita. Dai pak sapi ko oray pak selalu balay-balay. Dai sila mau sila pai. Sila maroko tungkol sila pai malangga belaw melaw sabi tungkol aras kiminan me ulaw. Mga maor pa do dilarang do nek cemburu me tunu-tunu anan 2 taon rep dasan nang lumase bel ahay batungko. Enga macam mo pagay ni diri melaw cara cokat tur ame mencari tebatan pena sebu-sebu ame mangatur. Yo bulan cari mo gajiron nek sekedar ne pibalan yo piban-piban sebu manumi agama meledi going. Pura-pura belum hapang satu senga satu di memel agak di dekat masalah pamas sopan batam lebar. Dari iman yang tapi usia saya patut mengirim orang kulit ada mengirim raja hari di kampung tapi lagi-lagi. Tepat selatan berkebun torong tepat tengah perkebunan yang ngasih ke arah putusan orang tidak maaf tidak jamin. Ini mengambil wik dengan ini masalah halangan merah pula ya tengai aib itu dah kiluhaan. Taulah tidak mamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.